Hallelujah, bancane. Hallelujah. Amen. Asibale ngithathele ithuba. Ithobe bancane. Lo maphakathi kwethu nathi lesiphakathi ku. Bese ngiyathoba nasebuholeni benqeko. Umpostoli babe masilela akanye namanga. Hallelujah. Bese ngiphethe ngiyathoba noma ke ngiyabingelela etinqweni laNkulunkulu indema kaMkhonasi. Ngibingelele bazalwane kungathi khona la ekhaya. Ngibingelele kubabe. Ngibingelele kubomake. Ngibingelele kulabasha. Ngibingelele kulabancane bethu egameni leNkosi. Hallelujah bancane. Ngimthanda kaNkulunkulu bazalwane. Ngiyamthanda uNkulunkulu. Empela ninguye lo wathanda mina. Hallelujah. Wase uyangilanza ekufeni kwaphakathi lapha bengikhona khona. Amen bazalwane. Lithi livela uNkulunkulu lancane yekuqala yaPeter. Amen. No chapter 1 verse 2 khona lithi ngihlakanipha kwa empela ngihlakanipha kwakhe. Wancoma emaphakathini lokuthi asikhethe thina. Hallelujah. Lithi ke wathi nakasikhetha wase usehlukanisa nokusigcoba ngamoya wakhe lomncane kuze silive live la Jesu. Sithi singaliva bese siyakholelwa kulo kube kuphenduka kwethu. Amen bazalwane. Kungako ngithi uye lo wathanda mina ekuqala. Hallelujah. Kungako mina nje ngiyathi ukuthi kukhona ukukhethana ngemabomu. Amen. But uKristu lo wakhetha mina ngemabomu akhe. Hallelujah bazalwane. So ke emihla nemalanga umphefumulo wami kuba nekumangala nekubabada uthando longaka. Hallelujah. La ngendlela lona uNkulunkulu. Amen bazalwane. Uyathi wangendela umusa lokuthi lenhliziyo yami ezidindlebe zami ivaliwe. Hallelujah. Bese lenhliziyo yami iyathamba. Amen bazalwane. Angiphe lamandla ukuthi ayithambise lenhliziyo yami kuze ukuthi ibe neminingi letizabadanga uNkulunkulu. Ngoba kuliqiniso bangcwele bashonyayelwe abantu emhlabeni baningi. Hallelujah. But kwasala nje ukuthi kuthambele inhliziyo. Kungako sisafunda incwadi eyathile besifunza kuyo kulamalanga bazalwane. Inhliziyo yami ifike yathinzeka lapha chapter 26 sina 27. Amen bazalwane. Lapha khona lithi livela uNkulunkulu eze ahliswa enyusa Petro. Bazalwane ngiyabonga nje uma mncane ukuthi abengampinpointa nami ukuthi ngingeda phambi kwenu mhlawumbe khona lengimakusho ngaleli livela uNkulunkulu bazalwane ngoba angisumfundisi bancane but lithi nangabe unendodzana nawe unebufakazi. Hallelujah. Liphinde lithi manje asikhuthataneni sivuselane ngalamave lihlabelelo. Hallelujah. Netaka kube ngumkhuba wethu nje bazalwane. Nami ngawuthenza mama ndovusela nje bazalwane ngaleli vilakhe. Hallelujah. Ngoba ngikholwa ukuthi lo sihlangene la sihlangene ngoba singumndeni waKristu. Lithi vilakhe asibe ngemadwala noma asibe ngematshe leta kutokwakhela ulendlu yaNkulunkulu. Hallelujah. Sibe litshe licinile njengoba yena abedwala ube cornerstone yalokwakhiwa kwalendlu. Nathi ke asikucule sibe ngematshe lalungile. Siye siyonamathela kulesakhiwo uze kuthi ekugcineni lesakhiwo sibe yindlu lephelele. Hallelujah bazalwane. Bazalwane ngitawucela kafishane sibukele amabhayibheli ethu sisetawungena emthandazweni. Hallelujah. Sibukele incwadi yaPetro kuqala. Amen bazalwane. Sitawufunda nje amavesi likabala etimbili amavesi. Hallelujah. Ngicela siqale chapter 4 First Peter
sitawufunza kusukela verse 12 siyokuma ku verse 16. Amen. Hallelujah bazalwane. Incwadi yokuFirst Peter uphetho weqala chapter 4 sidawufunza kusukela ku verse 12. Ufundzeka kanje labazalwane. Sihloko sithi ukuhlupheka kweKristu. Bathandzeka ningamangaliswa ngilokuvivila lokubuhlungu kakhulu lokunikhandingako kube shangathi nehlelwa yindlu engakavami. Kodwa thokotani ngoba nginesabelo etinhluphekweni taKristu uze kuthi nithokote kakhulu nakwembulwa ubukhosi bakhe nibusisiwe nanethukwa ngenxa yelibito laKristu ngobe lokho kukhombisa ukuthi moya webukhosi lo waNkulunkulu unifukamele. Kodwa akubede kini lohlupheka ngobe angumbulali noma elisela noma lowenda lokubi noma lotigaca etindzabeni talabanye bantu. Kepha nakukhona lohluphekako ngobe angumKristu abobade emahloni kodwa akadumise uNkulunkulu ngenxa yalelo bito. Siyabonga Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Wethembekile sokulunga, wethembekile efana laphakathi. Livi lakho Baba likuphila. Livi lakho Nkosi liyinkemba Baba wethu longcwele. Likhanipha kwendlula inkemba lelo lwehlangothi intombili. Baba wethu longcwele lihlaba lehlukanise. Baba wethu longcwele imiphefumulo kanye neminkanje. Egama likaJesu Kristu waseNazaretha siyale ngalo Nkosi sicondzise ngalo thwala laphakathi sifundzise ngalo Nkosi kwenta inthando yakho lishicilele Baba empilweni tethu ngegama likaJesu siyalo sikhuthate ngalo yeNkosi sifuna lona namhla kusihlwe egameni likaJesu Baba somele lona silambele lona elihle igama lemfelo wethu Jesu Kristu. Baba wethu lonemusa sibekela Nkosi umfana wakho asalaba ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha mnikete sibinzi Nkosi akhulume Baba inhliziyo yakho athulule uNkulunkulu wethu longcwele lokho lomphathise kone langeni lanamhla wethembekile Baba siyalemukela Nkosi livi lakho ngekukholwa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Bazalwane bengise shitelo ukuthi nangumntana kaNkulunkulu kunetimiso lobese sophila ngayo. Leli bazalwane lesifundza libhalwa ngumpostoli loNgpeter. Amen. Ubhalela bazalwane le ekuthunjeni kwabo noma ke ehluphekeni kwabo lithi la uNkulunkulu asahambile Kristu wabuyela ezulwini savukile kuphela kwaba nehlupheka lokukhulu kubapostoli. Haleluya. Lithi manje bahlaselwa kwabida ukuthi basuke lapho bahlala khona. Amen bazalwane. Even lapho basalateka nato tonke tigama kwakuhlusha bebabanga ukuthi basuke lithi bebabanjwa babulawa ngishobulawa. Haleluya bazalwane. Nawuthi uyayifunda lenzaba ufake ekhathi ukuthi le ndlela bebahlushwa ngayo bake babekwa icala lokuthi bashise eThempeli. Haleluya. Lithi manje ngenxa yaloko nabo bebabanjwa balayidwa nemlilo. Amen bazalwane. Bashiswe empilo bantu babuka. Amen bazalwane. Ingcenye nje ihlukubeteka kwabo labengcabuko. Haleluya bazalwane. Then ke uyababhalela ke umpostoli Paul. Amen. Umpostoli Peter abekho bale ehluphekeni kwabo basala ke netindzawo letiningi. Lithi labanye bebale boPontus, labanye bako Galatia. Haleluya. Labanye bako Asia cumbi emave bebasala deleke kuwo. Haleluya bazalwane. Sizathu ke umpostoli Paul ubhala lencwadi
phansi le uyibhalela ukuthi ungathi uya understand ukuthi lokuba kulokuhlupheka lokungaka haleluya ungenteka sitha bese sisebenzisa lokho kubatshela ukuthi bakulahle so that batosinza kulokuhlusha haleluya bazalwane ubhalela ke umpostoli Peter ukuthi ufuna kubaqinisa abapostoli haleluya then ufuna ukubakhuthaza ukuthi nabantu uqhubeka bahlushwe ngenxa yelivamile abadi kunye ukuthi akusiko kuhlushwa nje but bahlanganyela naKristu ngoba naye waba nehlushwa lokukhulu therefore nabo bayaphatheka kulokuhlushwa kwaKristu haleluya therefore abathathe lokhu njenge lokukwenta lokukholwa kwabo ukuthi kuqine haleluya bazalwane then uthi ke lapho uba kanjalo lokho kuyawuba ngokuthi nase embulwa Kristu ekugcineni babe nexhokotha lokukhulu haleluya bazalwane bese nishito lokuthi uyabatshela umpostoli Paul ukuthi bakhethiwe bona they are the chosen ones bakhethwa uNkulunkulu emandlulweni haleluya wabakhethela ukuthi bona kuthina tifika letindzaba ngaKristu ngenxa yokuthi bagcotshwe ngomoya longcwele batawudiva batikholwa haleluya bathi bangadiva bese ke ngale ngadi yaKristu nasafika kulesigaba sekuthi abethelwe Kristu le ngadi yakhe itabe seke seyibeni abayahloba bayalungelana naNkulunkulu haleluya bancane ngiyanaka ke bazalwane lesifuna khona ukuthi ngalojwayelekile bancane nangabe into namba kahle hey ngiyancipha ufuna ukumkhonda Nkulunkulu siyamkhohlwa bazalwane haleluya siyasikhanze ngazo ukuthi nesidingo sekuba nebudlelwane naye nasikhona sincane haleluya ngalokuvamile siyasikhohlwa nalokuthi lethi into ihamba kahle nje ngoba sendelwe nguye Nkulunkulu amen bazalwane instead sonke isikhathi sethu sisidedicate ekutheni sinake naye impilo yethu lesihambela kahle haleluya bancane until kubhethe kwaze kwabhetha ke kulami lapho khona ingcondo lethu tikhumbula kahle kamhlophe ukuthi we really need God isikhumbulo lo simdinga kangakanani ngevamisa abazalwane umuntu lo wenza imene uyaye evenathi ngabe nonke niyathutha nale emakhaya enibuye yongenwa emthandazweni ihlalwe ebukhoneni baNkulunkulu ngenxa yokuthi usuke evana ukumpusha haleluya bazalwane therefore uNkulunkulu uvumile ke ukuthi atifike ledimo lakhuluma ngato Peter atifike sithethe uhlusha amen bazalwane niyanaka lokho ukuthi lithikele livi laNkulunkulu lokuhlushwa ke akunasimangalisi noma kubhlungu kangaka kodwa sikhantike bazalwane into nawe ikhantinga usuke uyibeke elangabini nemlilo haleluya uyifake epanini bese uvama ukuthi futhi ninenhlanhla nebazalwane nifike sekude nema-case mina ngikhonile kuba nenhlanhla yokuba nalaba labatsala bazalwane ngiphile embi kwabo wakuba nenkesi bazalwane ngokuba lipande ledzala lingasapheli tinoliti amen bazalwane libe nje lehlala le esangweni ukhanze babasa lo mlilo sesangweni ngoba mkhulu basi bangawubasa lo mlilo bese bekwa lekesi sekugayimwa ngalo lembasha likese bazalwane lithina lilalo mlilo mkhulu lo mlilo kanilona lincane libona lipanda libangaka lo mlilo uthi nalesikhathi ugayina bese uyaqhamuka lamasayidi alekesi haleluya uphakame ulenze haleluya bazalwane bese uba nesibambo liba nesibambo lesithi lapha khona kawubamba lo gayina lelo ukhanti kwabo uba lapha ekhathe kesinde lishiswa ngomlilo uhluphakama lo mlilo utohlola lekhathi haleluya bazalwane ukhantingwa ngelo usukhantinga ngelapha amen bazalwane akufane nekosa khantinga haleluya bangcwele ngoba nakosa ubekashana nalo mlilo uye ngekufika kancane but
selingena lelikesi lakhathembile. Amen bazalwane. Amen. Lithi ke lendlu kaNkulunkulu kungasithusi noma sikhantingwa ngedingeni. Haleluya bazalwane. Lokho sakusinto lelula bazalwane. Uthi ke akungabi shangathi sehlelwa into lengakavami. Ngoba lento leyo na Kristu yamehlela. Amen. Yamehlela Kristu. Kristu belithi kwamehlela abengazange sasitheste sono. Haleluya bazalwane. Bathi yamehlela letinkinga. Na ufunza leli vila uNkulunkulu uyamangala ukuthi kuba ngakhi labathi khona bese benaliplan ethi bafuna umbamba. Bambulala. Na ufunza leli vangeli ngekubhala kwalabavangeli abamfo. Kunena kukhulunywa khona ukuthi kwathi kubeni kwenteke lokhu bazama ukumbamba. Bambulane bazama ukumcipha ngemagama atokhuluma igama labantu bese bayalisebenzisa ukuze ukuthi bakhone ukumbamba bamgcubele manje. Haleluya bazalwane. Wahlupheka Kristu, wahlupheka ekuphileni kwakhe, waze wahlupheka kwegcina ke ngaleli langa lesiphambano. Haleluya manje. Lithi ke thina akungasethusi kwangathi something lensha. Amen bazalwane. Akugcinanga ke ngaKristu ngoba engcenye utawuthi lo munye phela Kristu lekaveletele yona le nkonzo leyo. Uthi into ohlusha kuze tona ntetho dithethelele. Haleluya manje. Akugcinanga ngaKristu. Kwabe sekwehlela nakulaba ke labatelwe ngekweKristu. Laba lafike wabatrain lakahamba emhlabeni. Bapostoli bazalwane. Lithi wenela kuhamba. Laba sebayasukelela bona. Amen bancane. Bazalwane na uqhubeka ufunza la ku chapter 13 lithi khona lapho letinkinga letingaka kodwa nithokotani ngoba ninesabelo etihluphekweni kaKristu kuze kuthi inhlokode kakhulu nakwembulwa ubukhosi bakhe. Haleluya bazalwane. Amen. Ngeke kubuta ukuthi yini letesithokodisa kakhulu nasebekwembulwa ubukhosi. Haleluya bazalwane. Kwase ufika sithombe la ngcondweni yami semuntu lebekafunza bazalwane. Umuntu lofunzako bemtshelwa baba lekhaya intolo athi uvuke ekseni wakhanza ukuthi ukhohlwe ukuthatha something ngale eromini kaDudu. So yavukela ngebithatha yonokha khona ngabo wafast 4. Amen bazalwane. Uthi ke adido kusimanje chamuka ukhanza uyakhanya. Amen. Uthi ke uyakubuta ukuthi nakhala umntwana lelanga angacishi. Amen. Uthi ke nakafika la mnyango anonga. Le ndlela la sukume ngayo lokudovula kumtshele ukuthi abengavuki ebhetheni. Nasambuta ukuthi kwende njani lo ngathi ubalala. Uthi babe ngihlede ngiyadadisha. Afo excel. Amen. Ngekumathi lo mntwana wakhe ukuthi phambili nabengibobo kangakanani. Uthi ke ngiyamangala eMabadudu uzothi kani ufunza ukukhulu kangaka. Amen. Ndoduza khona ku4 feet tall. Banga 4 eksena hlala esitulweni adadishe. Amen bazalwane. Kufika lesithombe bazalwane semuntu lebekafunzela ngingasho silofunza ngoba lofunzako kuba nesikhathi ukuthi ufundwa umthishela lekufanele akusebenzise. Haleluya bazalwane. Umuntu ofunzela bazalwane akatshelwa umuntu sinyalo isikhathi sekudadisha. Futhi umuntu lo mshaya kona ngemuva ukuthi saniyodadisha. Amen bazalwane. Utshelwa ngokunye ukuthi nakungakakwendi lokho nifailile. Amen bazalwane. Then uyangalali lo muntu aka-cross night bazalwane nokufunzela. Uphume uvuke ekseni uhambe eklasini ubuye eklasini uhambe ushaya homework uyoshaya ekseni 7 lomusha ekseni ungake wacimela. Amen bazalwane. Bathi ke bese kuba nana injabulo lokuba nayo ngalelanga sekuthiwa uyagraduate. Haleluya bazalwane. Le kube sesawubuka emuva ukuthi impela mbamba I did it. Baba ngobile. Haleluya bazalwane. Because lokho kutshela ukuthi usebenzile kulesikali saletimo lowenze kuso. Haleluya bazalwane. Nathi ke lokho kuyosijabulisa. Sasimale sasiphelile lezinhlupheko the day inganyulwa i-authority yakho letikwathi impilo tethu. Siyathi nasubuke emuva sithi impela masingengcile la. Kufika izaba yaJobe enhlitweni yami ukuthi
ijobe setibuyile etindoda ke tiphindwe kabili noma kayisikhombisa. Haleluya. I think wabuka emuva wathi ngike ngicela ubuhlungu omkhaba. Ngasala kumile kuphila. Haleluya bazalwane. Lokho kwamina wak-appreciate kakhulu nakuhle lebesanako kuleso sikhathi. Haleluya bangcwele. Lithi-ke ngelanga lokwembula kwaKristu siyawuthokoza kakhulu nangabe senze kulethi nkinga. Lethi nkinga ngito lesithathe ngasikubone lokho esiyakuko ukuthi kuneveli. Haleluya. Lithi-ke nibusisiwe nanethukwa ngenxa yebito laKristu ngoba lokho ukhombisa ukuthi moya webukhosi lo kaNkulunkulu unifukamele. Bazalwane. Natente ngathi uyabona lesililo lesisikhalako. Sisikhala lesililo size siphume sijube kwaSankulunkulu. Amen bazalwane. Silila siyabatheka sehla senyuka. Siva nabo lokusifikela. Amen bazalwane. Phathi lithi leli laNkulunkulu la verse 14 lokho siqiniseko noma sifakazelo sokuthi moya waNkulunkulu lakithi. Moya waNkulunkulu nguye onemandla okusengayo asimbone asifake la khathi kuye. Haleluya bantwana. Ngilafanele sisibone khona ukuthi nembala uNkulunkulu ngakimi. Ngibani lo ngamelana nami nangabe wena ungakimi. Haleluya bazalwane. Sengaze sona siNkulunkulu ngasikhulisa. Sikhona kuba naleliso lelo lelawuthi dimo natifika tishaya bese sithi siyabonga Nkosi ukuthi ungakithi. Ngiyabonga Nkosi ukuthi impilo yakho ibekile ethi kwa moya wakho ubekile ethi kwa. Ngoba bawuvume ngedlule esimeni lesinje. Haleluya bazalwane. Ngicabangile lento bazalwane ngathi empilweni kuba netimo leti breakthrough noma ke leti kuphumelela. Letawela impilo yakho namhlanje ibe lula angisho njalo. Because thina baNkulunkulu bazalwane ibreakthrough yethu asayibali ngema materials. Haleluya. Ma materials wabala njengetinto ukuthi tendele impilo ihambeke. Amen bazalwane. Then ivulwe le room, sivule setha iroom yekuthi ayingene la ibreakthrough yakho so that impilo yakho itobe sihamba lula. Amen bazalwane. Niyathi bazalwane siyathi sonke. Kunemisebenzi la ngaphandle eminene letholakele ngenxa yokuthi kuthiwe yena lokuthide kuze ukuthi uwuthole. Haleluya bazalwane. Labanye bathanga balethe lokuyimali babrabe ungene emsebenzini nembali ubenzelele bonke ungene. Amen bazalwane. Labanye bathanga bathi mina ngiyafuna nje ukubona kanye. Amen bazalwane. Utawufika sawuthi banenzaweni ukuthi kanye nje ayikanenkani nje. Bese uyangena emsebenzini forever. Amen bazalwane. Bangelile sinofakazi sinabo siyabantu ukuthi bangena ngale ndlela lenje. Haleluya bazalwane. Bese siyafunza siba qualified for le tinto noma ke lo msebenzi lokho. Bese siyahlala ekhaya singangena. Amen bazalwane. Kujame kunye nje kuthi shiya na lokwathi ukuthi uthanda uNkulunkulu ngawe ulahle phansi uthathe na lo wathi tsangakufuna utawungena. Nawe ngakwenye lo utawuhlala kanjalo certificate yakho. Itawuzedlala etinhlungu nangabe nalomjiva lo graduate ngawo wawuthenga kusho ukuthi utawuhlala lapha ko drop. Uhle ubuka nje nova kuhlungu ngalesana ubuka setha ngosamfunzelana nangabe akusambuyiseni lutho. Haleluya. Akuhlale lapho silona zothi wena awufuni ushintsha uthathe na ngale ndlela le. Amen bazalwane. Ngiyagayina lokuphefumulweni kodwa lokhona kusibeketelela lesimo leso. Ngiyagayina emphefumulweni. Haleluya bazalwane. Ubese uyabona ukuthi yathi ubabone futhi baphumelela namhlabeni. Uve ukuthi sebaprojectiwe basukile lesigaba lesi bakulesi nyanga. Uve ukuthi basukile leso uve ukuthi sebathele imoto lenkulu. But fanele sigayineke. Especially ngoba le ngcebo yanamhlabeni bazalwane siyethu kahle hle. Thina kwethu ukubusa kuyeda. Amen. Lokubusa lokukwena ukuthi ukukumali lamhlabeni kwala emhlabeni. Thina uNkulunkulu usinika lokho
enough ukuthi siphile. Usinika yonke enough ukuthi singanjontshi. Sitokhona kuphila so that naleti ingcondo tethu dinga bese sesicorruptwa lobunjini. Lithi leli lakhe kungena komuntu lonjinile ebusweni. Ulukhuni kwendlula kungena kwenkamela embobeni yenyalithi. Uyichazela bemkhonazi ngisonto ukuthi le nyalithi lebekubekiswa ngayo, le mbobo yenyalithi lebekubekiswa ngayo. Thiwa kuneligede lebelingena leJerusalema elincane. Le kwakusikhathi imvulo kwalomagede lamakhulu. Amen bazalwane. Then ngilo lebeliba free ukuthi uyangena uyaphuma. Amen. Lithi ke leli kamela kwalona nje lilodwa. La lifike liphushe lithi manje belibitwa ngekuthi kusembujeni yenyalithi leligede. Amen. Then kuthiwa ke lalifuqwa kalukhuni likamela ukuthi intongena lilodwa bazalwane. Ngekile lesikhala bese sincane. Kungako le mithwalo beyikhishwa ibekwe phansi. Bese liyafuqwa kwalona liyafuqwa ligcineke lingenile. Hallelujah. How much more ke likamela naselithwele imithwalo. Hallelujah bazalwane. Selithwele imithwalo kumele lingene kulesikhala. Amen bancane. Then wakati uNkulunkulu angasikhanisela ngoba letinye lento bazalwane inhlupho yes. But nase sibuka deep angeke kulinganiswe nalo mcebo siyakuthi instead lasilahlekisa ngalo mcebo lo. Hallelujah bazalwane. Ubhizi unemali bazalwane. Very busy. Hallelujah. Ubhizi such that dibe kaNkulunkulu diba isikhathi sathu siba limited. Wayena kalala. Hallelujah. Uthalele suka babala ukuthi le mali lefanele sinelo ngasengaka imiliyoni leli efanele singasengihlanganisile ngakhona kuvela sengimulti million le business yami yakuphi kuphela sebenze lapha kanje mana khuleki ngadoda ufuna ngene kuze kusi abhisi live isikhathi sekufunda live laNkulunkulu siyancipha nasikho isikhathi sehlala naNkulunkulu siyancipha nasikho. Amen bazalwane. But mina uNkulunkulu wamfundisa something bazalwane ukuthi le nhliziyo yami inalimala kakhulu. Ngibese ngiyakuyokhala kuye. Amen. Ngikhale kinaye. Hallelujah bazalwane. Sibese futhi le ntakwenda ngikunesimo leso uvakala kakhulu. Amen bazalwane. Nangabe kungumthandazo not comes and flow. Hallelujah. Nakulive ngiyakubangala ntambulo from this verse lencane lingam. Ngimangale le tambo. Hallelujah bazalwane. Manje ke le timo lethi esenza ukuthi bazalwane ufanele kube timo lekusisonzela uNkulunkulu. Sifunze ukuthemba Yesu. Sifunze kwathi ukuthi nasekude encenyela kawukhamba khona impuphu iphela abantwana. Then I trust God. Esenze wena ngosa uhluleke. Ngaze ngasho leli vile lo bazalwane noma kanjani ngawuvuka umhlabelelo ngikhanise ngimdumisa ngingabaqonzi. Khane sengisho uhluleki ba. Hallelujah bazalwane. Ngenxa le timo lithi manje litimo nje litimo lekusonzela la kuye. Hallelujah bazalwane. Who asike verse 15 kodwa akubede kini lohlupheka ngobe angibulali noma elisela noma lo wenda lokubi noma lo digace tindzabenda labanye bantu. Praise God. Nginakile ke bazalwane ngisaphila mina emhlabeni ngoba ngiyanaka bazalwane. Nginakile ukuthi kunehlupheka lokufika kwesilandzele kona. Sithi singakulanza lokuhlupheka. Hlupheka lokuthi nama consequences. Njengoba ngiyakubhalwa kubazalwane. Sikulanze lokuhlupheka kude. Kuthi sedile kunelivesi encwadzini yeTaka. Lithi manje bantu bahamba bayobilandzela bona kuhlupheka. Kuthi nasekukhona bese bakhala uNkulunkulu akabakhiphe ngani lokuhlupheka. Amen bazalwane. Then isifo siyasibukelela wena uNkulunkulu lokuhlupheka. Ngeke silandzele etsini lokuhlupheka. Lithi ke leli laNkulunkulu kulo verse 15. Yebo sawuhlupheka. But awukuhlolisise lokuhlupheka kwakho ukuthi akukabi yini ngenxa yesono. Amen bazalwane.
lelo kubalako la tibonelo tesona kusho ukuthi tona ulethi tibonelo leti tesona akukabi yini sona lesihluphekisana impela uhluphekisana kanini akusiso sona imvelo nginakile ezimpila mina nganaka ukuthi ukhanza umuntu abilandzele ehlupheka uthi nase kumbasa ukuhlupheka lakulandzele bese uthi hayi noma ngahlupheka kangaka kodwa lishilo lathi vele sawuhlupheka bese uyakushiya phela lokho uthi de sitawuhlupheka ngekwakhe haleluya bazalwane hayi ihlupheko nje lethi lasifikela ngenxa yetelo tethu lesikhathi noma ngenxa yokuphani haleluya bazalwane lithi de lokuhlupheka lokutawusela sithokoze nakafika Kristu unakuhlupheka lokhu njengengwane kude Kristu la akahlupheka khona ngenxa yakhe amen bazalwane bonke kuhlupheka la kuhlupheka wakuhlupheka ngenxa abemele atosifela haleluya bazalwane phakathi sinanakisisa lapho kuthi sihlupheka nje ngiko into kaKristu sihlupheka nje invangela is it because vele ngibalekela sono ngihlupheka nje ude ngikwendile mina kwaba sono haleluya bazalwane praise God let's live la ngolungulo encwadini ya Joshua chapter 24 verse 20 wakhona uthi nakabe niyamhlukuma uNkulunkulu niyalikhona labanye boNkulunkulu utakucukela haleluya anganilimata futhi uNkulunkulu nalihlubuka khona labanye ngabe thina sihlupheka nje asamhlumuki uNkulunkulu sathi khanda sikhona labanye boNkulunkulu bafika esigabeni sethi ngabe siyakucukela uNkulunkulu asivumele ukuthi lo sathane wethu lesimkhethi la kasibulala haleluya amen indlela bazalwane lesikhanza sihlupheka sicabange ukuthi edingqondweni sitiyena ngoba kutiyena bazalwane lokuthi ngithi ngihlupheka ngokwenzando yami ngithi mina ngilokuthi vele kuthidwele olungile utawukakwade ngihlupheka ngana bazalwane usikhulula kulethe ngihlupheko letita kithi ngenxa yelivi lakhe noma letita kithi ngoba sihluphekela inzando yakhe hayi letethu lesenele tu amen bazalwane ngiyanaka ukuthi nangabe lenhlupheko silethe ngesono kanti buda lo mnye usho ukuthini ke make masilela nakathi nenhlupheko lesilethela yona ngesono bazalwane uyalile uNkulunkulu evini lakhe wathi asiletheni konke kuye iminikelo nekwelishumi amen sali ubambana lelivi la uNkulunkulu bazalwane sono Dawuthi nomunye sono kweba sono kuyokwenda lokhu nalokhu nalokhu siyeba bazalwane according to the word of God encwadzini yamalaki siyeba nasingakulethi kwelishumi kaNkulunkulu bese ke uNkulunkulu akasasithulile isibusiso njengoba akukashumi nebazalwane kusho Malaki 3 amen uthi aselingilinye ndawubona ukuthi ngeke ngithulule isibusiso uNkulunkulu akasithulule isibusiso ukubamba ihlupheko amen bazalwane bese sawuyasho wena mzalwane ngoba livi kaNkulunkulu lishilo ulikhothe sithi Nkosi utasikhulula konke lokuhlupheka umbuto uthi vele lokuhlupheka ngeke ngenxa yesono kunjani ukuthi uphenduke kulesono kuze ukuthi utawukhona ukukhuluma naNkulunkulu bide ema-benefits akho lalavini lakhe haleluya bazalwane kunekuhlupheka lokwaba sekufeni lokwahlupheka bo-Ananiya naSafira ngekungathembeki bazalwane bahamba bayokuthengisa nensini lebeyiyabo nayo but nasebafika uNkulunkulu bathi nani sithengise ngabo ila yonke le mali sebayithethele nini abafike la hlupheka ngoba kufa icobo ngoba nathi bazalwane ngenteka sihlupheke to death amen bazalwane amen bathi ngoba bantwana inhloko hlupheka lo bahlupheka till death haleluya bazalwane kanti ibutaka lomnye athi nganipho lithi siyawukhulula lokuhlupheka
lisho ngani nangabe labanye baze bafa bazalwane kukhululwa lokuthi umuntu ikhaze sowuphumile kulomtimba lo ongakhona icinzeteleka haleluya kukhululwa manje thine sathane usifakile ukuthi impilo yalamhlabeni siyithanze kangaka sasiletha sifisi kuyishiya haleluya sithanza kangaka ngoba singenda noma yini siready phambana naNkulunkulu just ukuthi siphile takade sikashana siphile lempilo yalamhlabeni amen then uhlupheka nalokho kwehlela bo Ananiya naSafira uthi sebendi kunethembeki ngenxa yesono uthi 15 kodwa akubede kini ngicela ukuparaphrase kubede kini lohlupheka ngenxa yesono amen bazalwane amen usono kunethembeki bazalwane haleluya amen usono kunethembeki phambi uhleba usono bazalwane haleluya amen kuba nemona nemhobholo ngathi uhlukene umona nemhobholo bazalwane uhlukene bazalwane ngoba umona kunokuthi ufune nje konke lokuhle kuthaphe kuwe amen but umhobholo kunokuthi uthi sekumehleleke lokuthi uhambe kusho kubhidlika noma sekungani so nemhobholo ke la amen bazalwane amen wena konke lokuhle ufuna kude kuwe sathi that ingcebo yaleli viyayithanda ngenta noma yini uthi uyithola imali ngoba imali uyayithanda haleluya amen athi incwadi ya First Peter uthanda imali haleluya usono uthanda imali amen bazalwane amen ebele kuyimbanze yalokubi ngoba ulula kwena lokubi ngenxa yokuthi ufuna ukuthi imali nangabe imali uyayithanda so ke kuyimbanze yalokubi haleluya bancane sono bazalwane senkanuko amen amen mawufike bandleni umusha amen amen but nasowetha awehluke loshadini udla nako ukugcina lokudipha kufanele sikuthole ngaba labashadile kuphela ukudla konke lamalanga uyabehlula nje labashadile amen amen last sono bazalwane uyawumangala egcineni ukuthi ngihlusheliswa yini kangaka kodwa vele ushilo Nkosi wathi nasihlupheka kangaka wena Nkosi sitawuba nephokotho lenkulu langanovela usho ngihlupheko lebuya kulast uthi ukathethe uNkulunkulu ngaleli langa vela Jesu akunike ukuthokotha nawo nibe njalo bazalwane langabe lokuhlupheka kwakho kuqhamuka ngenxa yesono amen bazalwane Nevilapha bazalwane kusono haleluya because kunenkonzo uNkulunkulu akuthembe ngayo uthi uyende but ngenxa yokuvila isala isileke lenkonzo yakho sala kulimala labanenge uthi wena ubayende inkonzo yokuthenjwa umbuso kaNkulunkulu uyadangatanyiswa ngenxa yokuthi kushode nali ichaza lifanele singakubambe wena ngakho ngenxa yokuthi unekuvila haleluya bazalwane uhlupheka ngenxa yokuvila but ugaze ukuthi lishido livela kuNkulunkulu lathi letinkinga litasikhandinga vele hlolisiswa lokukholwa kwami but wabingahle ukuthi buvila lokubona ukuthi ube nesimo leso amen bazalwane sithe livela kuNkulunkulu asithandaze singayekeli uyakuvila phonjo lokuthandaza amen but ugaze ukuthi kwendele timbi lempilweni yakho awuthandazi awulifuthi livela kuNkulunkulu awuniki lesikhathi ehlala naNkulunkulu but ukhathetha kwendele timbi nathi ngendekile timbi uthi wena ushilo Nkosi wathi vele lamhlabeni thina sawuhluphe akusiko lelo kakusho lokho kwakho nje ngoba uyavila amen bazalwane amen inzondo haleluya kunehlupheka lokawuletha inzondo lokuthi nje wena bana umthanzi so ke konke lokwendekako lokuhle kuye uva ngathi kukabi uzugule emoyeni bambo kuliswa ukuthi kwendeka lokuhle empilweni ova ngathi uyamzonda amen bazalwane ugule emoyeni TV dawo kungakhona nje ukuthandaza
ngenxa nje ukuthi nawe umpona lo wambeka lapha uzuyona ngiyamnyanya ubona ngasindoda ke ihamba kahle yakule emva kwalokho. Haleluya. So thina wena hayi osivele kugula thina kasifikela ngoba ushintsho wathi vele lokuhlupheka sitawulinga bazalana kusiko lebeka kusho. Haleluya. La kusho lokuhlupheka lokucondzene naye. Lokuhlupheka nathi indaki. Haleluya bantwana. Ukuthi phakamisa bazalana. Thathi pride kudelela phethu. Mama umuntu uthunga. Uphakama uzophakamele nanke befanele silosito lwakho ngaliqhamuka kuya. But you can't say awukhona because uphakamisa pride wayigcoka waba lapha etu. Wakunika ipedestal wahlala letu. Sokukhona ijika uye phasi yolandza usito lwakho. Le everything uNkulunkulu akugcobile sisito lakho wena lulapha ufuna ulandela. But ne pride udibeke kuyo ukhona ukulandza. The moment ungendeke lokufisile sokuthini akunenzaba vele noma ngahlupheka ushintsha uNkulunkulu ukuthi mina ngawuhlupheka no phela ngasho lokho. Haleluya. Lo wena kushoriswa nyalo ukuthi ugcoke ipride phela. Amen. Haleluya. Ongathana sita amanxele bazalwane sihlole lokuhlupheka kwethu. Ngiyamanyaka ke nalokuthi yathi leli verse leli likhothwa ngisho abantu abangakholwa. Amen. Umlomo ndiyo zobona umlozana sadingane naNkulunkulu futhi uyaphisholola nemlomo wakho. Atha lishido vele ngeBhayibheli athi thine tasifikela kuhlupheka. Sawufana naye Jesu na Jesu wahlupheka. Cha awufana na Jesu ngamanzi. Awufana na Jesu ngoba sowuhlobo sakhe. Haleluya. Lokho kwakho nje ukuthi nawe lebusweni wakini ngasathana kuyahlushekwa phela. Amen. Akusiko la thile Jesu tasikhulula kuwo. Haleluya bazalwane. Amen. Lithi leli livi singethuke. Singamanga. Singathathi ukuthi indlule nje ukuhlupheka kwethu. Na Kristu uqobo wahlupheka. Haleluya. Kuyafika ke bazalwane tilingo ngisho silingo nini. Sifike lesilimo ungakacaphela. Inhlobo futhi setilingo. Kambe nje tithi dlize khangakho. Bathi uyahlola ukuthi ngejambosi inyathele phela baba sengikhombe monxele yini le wrong lenyendi ungaboni ngale ngafakaza ngalenye ilanga bazali ngathi sake samfikela kami isilimo imbuza isilimo empeleni kwaba musa kaNkulunkulu ukuthi lekhaya ngaphihli bazali beliphihika. Haleluya. Amen. Bathi ke nawuthi uNkulunkulu wakulungisa ngenhlakanipho yakhe ukuthi iqhubeke nini. Haleluya bazalwane. Wakhona lokuthi ngenhlakanipho yakhe ayithele. Otherwise bephihli. Akamni kuza ngoba sikho ukuthi kwendeke khamba philo. Khamba yathi this ikhathe ekhaya. Amen bazalwane. Bathi ke ngafunda kunye lapho kunesifundile ngaphuma nazo. Ngafunda kunye ukuthi trust God and him alone. Amen bazalwane. Yayitelele ngozakuza leyo yayitele to trainer mina bazalwane. Yena yatomfundisa kwethemba uNkulunkulu. Amen bazalwane. Nekunika uNkulunkulu iposition yakhe empilweni yakhe. Amen. Ngoba kuyenteka impilo bemnanzi emhlabeni bazalwane. Bemnanzi size simquestions. Sakweshe uNkulunkulu sithathe nawo lesiva ngathi umphefumulo wethu ukutata kakhulu sibeke kona lapha eThulu. Ube number 1. Akweshe uNkulunkulu. Asafuna indzawo yakhe uNkulunkulu angasebenzisa noma yini. Uyilanza phela. Haleluya. Wayilanza ke bazalwane. Wayilanza. Futhi nalo ngibona ukuthi yini lenye lengaphindze nesisuse lapha endzaweni yakhe. Amen. Athi ngicela uyaNkulunkulu uqala ngoNkulunkulu. Bese kutamede. Haleluya. Nami ngakufunda lokho bazalwane. Qala ngoNkulunkulu. Bese siyeda lesithanda sami bathi qale ngoNkulunkulu. Haleluya bancane. So ngilatheni ngebazalwane nako lokumhlubuka uNkulunkulu. Umhlubuka uNkulunkulu kuyaphiletha kuhlupheka. Akusinto lekhuluma ngayo ukuthi singaphimangana lesifike. Leto nje kuhlubuka uNkulunkulu. Lela chiphe encwadini yaJoshua. Sinale mhlubuko buye lahlupheka. Amen bazalwane. Amen. Nangabe uthi lo verse 16 kepha nakukhona lohlupheka ngoba angumKristu abobade mahlobo.
kodwa akadumise uNkulunkulu ngenxa yalelo bito. Lithi manje lokuhlupheka uhluphekele lenkonzo yaKristu. Lubito lwakho lo. Mdumise uNkulunkulu khona lapha enhluphekweni. Ngilakusebenza khona ke lo mhlabelelo uthi umdumise njalo nasehluphekweni. Haleluya. Lithi manje uma bese uphathwa ngemahloni sokusabanje ukuhamba emkhathini webantu. Kuthi ekwamufikela nokwesimo, nangabe wena bowuthatha indleleni yakho lo bowusendleleni yaNkulunkulu lo kufikile lokwa kufike ngenxa ke yokuhlola lokholo lwakho lisihamba ngesibindi ngabe lemahloni yathela ngesibindi bese uyamdumisa uNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Amen. Ngoba kulokuhlupheka lokho kuyakubonakaliswa khona lenkathimbulo yakhe. Kuyakubonakaliswa khona lamandla akhe. Amen bazalwane. Lithelele ibla uNkulunkulu asiphile ngekulunga namhlanje. Hallelujah. Amen. Lithi asiphile ngekulunga such that nasela abantu lithi batasithuka. Amen. Lithi nasela sithuka labantu thina sendlale lokulunga. Babathi bayasethuka sendlale lokulunga. Lithi manje ekugcineni sekonekile konke bazalwane ubhlungu uthukwa umuntu akuthukele lithi akuthukele tsuwalelana ushiyakholwa kwakho. Amen bazalwane. Amen. Yakuthuka akuthukele tuyala kushiyakholwa. Nangabe bazalwane sekungathukwa nenhlanje. Haleluya. Ngiyakwazi ngikuthuka bazalwane. Ize ngitshela emehlweni uthi ngumthakathi. Amen bazalwane. Ngiyakwazi. Ngingakendi lutho bazalwane. Ngingathi kuthakathini uvukucala ibhlalo thakathi. Ebhadi yami nganathi noma ibhadi noma inhlanhla but inhlanhla because kube ngiyawala amandla ngane ncane ngamhle ngithi nasekufika le dimo kube ngathi ayisefuneka la angane manje ngenhlanhla ngaba nenhlanhla bazalwane ngikhuliswa umake langazame angikhombe ukuthi mina nami imandla ngane. Haleluya bazalwane. Ngamsengabatana uNkulunkulu ngithole ngimzala eneminyaka le27. Haleluya. But bengingathi ngalamandla angane bengisithi ngithinje bazalwane ngathi haleluya uNkulunkulu bekamphilisa emseni wakhe ngangathi ukuthi kukhonana ngale lokuningi nguvele sengimzala ukuthi ngangale hayi kuyabuya kunemimangaliso lematima lekhona nayo. Amen bazalwane. But ke kwangisita lokho ngoba nyene ngangiyaphuma nami ngiye kulamandla lamandla but nyalo ngoba vele angibathi ngese ngwafakazela then ngiyaye ngithi noma ngaba khona ngeke awenzela kaNkulunkulu wakho. Haleluya bazalwane. But yena noma wena uwathi uyinhlanhla kona lokho because kulokhu wathi kwakho labatela kona uNkulunkulu kufanele uvele kugcame ubonakale kwengamela nanemali so that utofakaza emlonyeni wakho uthi yebo khona nangale but lokho uNkulunkulu ngimkhona kumlokunikati walendalo lekusebenza ngayo. Haleluya bazalwane. Then lithi ke asendlane nokulunga sithi nabasethuka bangasitholi sithi kithi instead ngalela ngabuya Kristu uqale bona badumise uNkulunkulu ngale mpilo yethu. Haleluya bazalwane. Ngicela ukufunda bazalwane le verse. Amen. Likhona la encwadini yaPeter bazalwane. La chapter 2. Haleluya. Oh Jesus. Chapter 2 verse 12 for God. Amen. Uthi philani impilo yekulunga emkhathini wemahedeni. Khona Dawuthi noma banihleba ngekuthi nenda lokubi. Kodwa bathi bangabona imisebenzi yenu lemihle badumise uNkulunkulu ngelanga lokubuya kwakhe. Ebazalwane. Ngeke bamdumise nyaka. Ngelanga lokubuya kwaNkulunkulu kuyaboshwa khona bathi hey ke abantu bakho sibabonile abantu bayiphile lempilo sathi nathi kwente kanjani ukuthi singayilandzeli. Amen bazalwane. Amen. Bayawudumisa uNkulunkulu ngale misebenzi yethu. I-challenge ke lena bazalwane kumzali wami. Uthi kumele uphile ngekulunga. Uke wathi umfundisi ngalesikhathi ungadifihli lokuthi uyakholwa. Uhluleka nje ukufika liso la uhamba khona ngoba nawuthi ufica nje kathi hey mfundisi liso mfundisi because bakala kwakhe kuthi umfundisi. Amen bazalwane. Vele ukwenda ukuthi ungasakhona
thina nje komakendwana nokudala ngempilo bagcwele la sidawudisho ukuthi siyatana naNkulunkulu nabantu bakhona simade bazana challenge yekuma phambi kwelibandla ngeke asibade sikontinue babekisa bakona basibona basabithi sibonga amen bazana noma ngathi yohamba ukhanza usenhlangana yoma sakagula ngeligama hawu make masile sobida sifuna ngabo ungadelaphi noma ngabe nyawo befuna kugwegwa awubuye ngicela izinze ngoba siyakhumbula ukuthi kufanele ngidisplay kulunga ekhambeni kwami konke haleluya noma ngasokumanzi apha bemkhona bakwathi haleluya noma ngabe sokufikile lo mnyathayile likilo lena saselishaye nendlela besingalishaya ngayo basobho uyawena la kunalokwadiko ukuthi wena umembe kwelibanga uthi uyadana naKristu ngako athi leti ndlela tethu asiphile lokungcwele uconsi haleluya bantwana ungakho bazalwane kuyingodi uhlala naye umgubhedele Kristu wakho amen hlala nje umgubhedele siphilane kudala lokho ukubambisa ukugatha lengaphansi sekufikile kwesitha ngoba kuyafika bazalwane utata uhlola enyanga disatamatise lokholwa ukuthi kucine kangakanani haleluya bantwana oh Jesus lithi ke uNkulunkulu wemehlo akhe la ku chapter 3 verse 12 wakhona uJesu lapho verse 12 manana amen kulo chapter 3 wakhona lithi ke ngoba emehlo enkosi ayakabona labalungile netindlebe tenkosi tiyayiva imithandazo yabo kodwa inkosi iyamelana nalabo labenda lokubi thandazo wethu bazana tawuviwa inkosi nangabe silungile amen futhi inkosi yasibona uyakubona ngisho ngathandaza haleluya iyabona ngenxa yalokulunga iyabona inkosi haleluya kunendingo lotatizuza ngenxa nje lokulungile bazala sibo kwathi wethu sisiyaphila kusebenzisa akusho sabambile bahlulekile kwenda kangcono nalesiwendini inkosi sibonile enumusi haleluya bazala ngakho ke ithi asahambe minyawo lethu uconze amen bazala lithi ke lasanda njalo nemilomo yetilima siyivala hey ngilithanzile ke lapho uthi uyathi lemilomo yetilima ivalwe ngilokuhamba kwabo usho njalo verse 15 amen verse 15 ku chapter 2 amen uthi sitawuvala nemilomo yetilima haleluya uthi verse 15 ngobe uNkulunkulu ufuna kona lokho ukuthi nibavale imilomo labo labatilima ngikuthi nenelo kuhle imilomo yetilima sivala ngikwenelo kuhle tawukhuluma egcine kubonakala balenza hayi mbo ike manga lengisho sivala imilomo yetilima he ligama livakala lehla bazala kanti vele silima imilomo kahlakanipha waphela kuhlakanipha kwathi uNkulunkulu kusho livula na ungathi manje uNkulunkulu silima vele amen haleluya bazalwane ngicela sengcina sibukeni khona la ncwadi yaphetha ayikumbusisile lo Peter bazalwane la ncwadi yaphetha ku chapter 1 wakhona kenya sibukeni nje verse 6 na verse 7 amen uthi ke verse 6 ngaloko ke niyajabula noma kwanyalo nisatshukiswa dilimo letithi nhlobo nhlobo injongo yaletilimo ukuthi kukhona kwenu kuvivinywe kuze kubonakale bungiko bakho ngisho negolide lephupha hlolisiswa nomlilo bungiyo bayo kanjalo ke nekukholwa kwenu lokuligugu kunegolide kufanele ukuthi kuvivinywe bungiko bakho khona ke niyawuthola kubonga nebukhosi neluthumo ekwembulweni kwaJesu Kristu siyahlolwa nje bazalwane
sisiphethe kona baba yini asilo nigogogo lencecetha lingenalutho ngaphakathi ngoba bathi umsindo walomkhulu ukhona indlela lesithi sinako ekhaya ukhona into Jesu ngambala ekhaya siyafika bazalwane ngitatohlola ngemlilo isigayile isikhandile amen konke lokho bazalwane kwakhathini wakhe le character yethu haleluya sifundise kubekela asalele bazalwane kwehlula ikhaya amen kwehlula ikhaya bazalwane bambela abaningi uNkulunkulu amen sathane bazalwane enza benekufa nekhaya bazalwane unetinto labatenda bazalwane ngenxa yekufa isagcina ikhaya uNkulunkulu singavumeli ukuthi iculture bazalwane isinuke ebungcwele bethu singavumeli sathana qhamuke neculture lokuhlushwa lesona ngawo bazalwane lokuhlushwa lesitawup undergoa ngenxa yokuthi simelela lendlela uNkulunkulu sithi mine sengadala naNkulunkulu ngeke ngikwede lo sidawuhlushwa vele ngeke belula uthi bayakubukela nje lokho ukuthi wena lelisiko ufuna phambana lelisiko bathi nangabe kuphambene nenzalo kaNkulunkulu sifanele ukumelela haleluya lo hlupheka lakhuluma ngabo Apostle Peter amen bazalwane khasina leti hlupheko sifunze ukuthi thatha thina lonke sithi jikjele ekhathi uNkulunkulu sitendlala uNkulunkulu tandleni kaNkulunkulu lisidla uNkulunkulu Jesu wafika esikhathini sokuthi athi uNkulunkulu lo moya wami sekubeka etandleni takho haleluya nathi siyafika isikhathi bazalwane sithi sasikhandile ke mama bese ngithi Nkosi take over haleluya sengcina bazalwane ngathi abaseKorinte becala amen chapter 10 ngiyamthanda lo verse 13 wakho haleluya so lesikhathi uyaye umnikete lithemba bazalwane baseKorinte becala chapter 10 verse 13 wakho uthi lo verse 13 ke angefikelwa kulingwa lokwehlukile kunikwa nabanye abantu kepha uNkulunkulu wethembekile yena angeke avume ukuthi nilingwe ngalokungedluli kwemandla enu ngesikhathi sokulingwa utaninika emandla ekuma anendele nendlela yephepha amen wakwabendela kuAbraham kona Shedrack indlela yephepha kwabita sikwehlela namathumbu ayongena ekhathi emlilweni wase ubita ukuthi kube nendlela yephepha la balingwa bekukulingwa lokuthi vele lo mlilo bawubone uvutha bathi kujelwe la khathi ku kwakusilimo sabo kwabita sehle mathumbu atobaphephisa abephepha kwabo amen bazalwane sizole ngamavila athi ngeke avume ulimi ngalomeduko kwemandla so ngesikhathi nasifika isilimo nisibuka nisibona ukuthi lesi silinga ukholwa kwami bese ngiyasihlola ukuthi kusho ukuthi Nkosi ungithemba kangaka amen ngive kuvuka emandla nive ngithowe emandla kuye ukuthi come what may noma ngabe sesengibide ekufeni but come what may basho njalo boShedrack bathi noma ngabe akasasinzisi kulokufa lo but kuyawusala kwathi haleluya bancane ngeke ngasilinge ngalokumedulo kwemandla usho ukuthi isigaba sakho ngamoya usibuke wesikhambisi ngalesilingo but only nadilingo bazalwane letinenzani yakhe